Najbolje oblande koje ste ikad probali. Čak bi i vaša baka ostala željna recepta. A ja ću kao dobra osoba svima da vam otkrijem, jer se po zakonu znanje ne sme kriti i on glasi ovako. U šerpu sipamo 300 grama šećera, 300 ml mleka i sve to odnesemo na plotnu da provri. Kad provri sklonimo sa šporeta i dok je još vrelo stavimo 250 grama margarina, 100 grama čokolade za kuvanje i sve to lepo promešamo. Zatim u drugoj posudi izmjerimo 300 grama mlevenih oraha, 300 grama mlevenog keksa i prethodne sastojke što smo prokuvali sipamo preko njih. Sve to lepo promešamo i ostavimo malo da se ohladi, da smesa bude mlaka. Kad nam se filtr ohladio, delimo na 4 i nanosimo na oblandu. Kad smo namazali oblande, pritisnemo ih nečim teškim i ostavimo u frižideru na par sati. I naše oblande su gotove. Ako vam se svideo video, like, subscribe, a mi se vidimo sljedećeg puta.